ব্যবস্থা नांगौमानि व्यवस्था हस्टेल गाहाम केपासिटी बिसिनो एसटी गार्ल्स कलेज हस्टेल मा खुलबनै हस्टेल मा खुलबनै एक जबत चलिनाय एक जबत चलिखा यस सर यस सर एसटी sini biasa by sini travel welfare director by Malimani sini naharmu kasak belak kotor naharmu Agartala city area wo mane hajar jonani jela tai burini college porinai borni bagai jeng hostel demand khlaiga TSL ba abono borok kogre khasungno norok jaga arrange khlai riman khangai jeng a project no nahanai hini kogo जों जागा कयेकटा पॉइंट फुनुका हायफान जों ताइसा जरा सानका जों जागा नायै हिने इनका जों जर दाक्ति जागा नाय अरेन्ज खालायरिमिनाय बरक दाक्ति सामुरनाय गबनो कायसे सिनि एकटा खाव तमथं माने आगरतला हाय जागाव सिनि कलेज पने रंनि बागै 1000 स्टुडेन्ट नि बागै बाहायनो जों हस्टेल मानानि फाजिं थांगि दङ आबनो कारिबो ताइ खुमुलुं व जेटा आरो कलेज पने रंनि बागै जलारंनि बागै जों हस्टेल बस सानका गाबो बाहायनो कग्रुओ जागा एरेन्ज खालाय खायखाय जों बरक प्रभाइड खायनाय फान आरोबो खालायनाय निगोसो गोसो जरा जागा नायनि जों आबो कुनो टाइम बाउन्ड खायसे गया जों जदुर मानसा नायनाय बरग नायनाय जों नायनाय जों एरेन दाक्ति खालायरे माखासे सिनि बागै गाहाम जों साइटुंनाय दाक्ति खायरेनांगौ हामबाय जों सेभेनो sini kemama hostel to agat lawa a hostel ga problem jak ei kroi security guard kroi mamui somi masa ni student ro kini amon bagin seng kemama various problem fan kroi back kroi thusanai kaham kroi kidai no khamiam te hai kemama problem to sini pori tonai hostel tonai roni ki plasar roni st hostel lom on by sintini director malakha খুব রেসপন্স কামনা ডাইরেক্টর ববনে এসুরেন্স রখা 3 মাস ni bisigino bok pura amano thik khai nai ta joti director khub response kaham no bo collaboration khaine samu khaine bo tiar no tai 3 mas ni bisigino bo as je problem tomaro fan namani ti no security guard kri amaro arrange khaine ni bo kok da tabo activity besun kok salai kya scholarship di kok samani within 15 September no clear by nai tokhe je humung kisa mistake tongai rok bank log problem tongai rok IFC kolum spelling kisa mistake tongai rok amor ni bagi sibi kisa kesai pun tomanu te bangno bo rectify khane ni amor borok bunai kawan bagi Stephen scholarship within 15 of September no clear khane borok kok sam asa tini sin payment on a purpose and by on a purpose of financial salai pinai